Nyo uronyo kamu na bak gedung Amel dalam rangka da Putimang Adat. Nah, Putimang Adat nyo Septiawan anggota muda Seung Som Lago. Uronyo tampil di sini cuma pentun wakra. Pucuk ketapang warna mekilat. Si bunga coklat putih warna. Betul. Menyokong ketayang muda yang Putimang Adat mau balik kiblat tengok budaya luar. Oh, ka betul ya. Anak lek kutro atuh ugading. Anak perling atuh baara. Budaya gop bek tata kerling dan bek tapaling budaya maja. Atih baatan anu lek kutru di atih bau tupe mododa. Meokon jino tanyo pemaju. Singoh hai abu. Hana ali cara. Betul, betul. Ya negala ni. Bukan tak sayang, tak kalon tijim. Atuh bak makin kunong gelawa. Budaya do menyohana tacin, unang gro lain gop yang usaha. Atuh bak ramut di mutu tiung. Atuh bak nibung anu cimpala. Budoh tak satok uta ngan kampung. Bek tamu kungkung adat tak jaga. Ya, kadang-kadang adat-adat Aceh ataupun motif-motif agak mengeteh, tetapi walaupun demikian Aceh mantong tetap gepelara adat istiadat tentang hai mengkawin. Walaupun kadang-kadang mengkawin bak gedung kaji hi bacut dengan tak pegot di kampung lagi istilah je original. Tapi walaupun demikian prosesi adat dari awal sampai akhir tetap dilaksanakan lagi biasa walaupun di dalam gedung. Padi kuning da'u dalam blang. Wahai cut abang angin pedoda. Budoh gutanyo jino tak sayang. Betapa kemang budaya bangsa. Budaya Aceh bereh kon wayang. Bek sampai suang budoh tak jaga. Nyan ke mekesut. Jut tak Putimang. Benar hairakan dutun ngon kuda.